bio na braba ya bon sasabon sam kra ne ba wuntima ntena wiase emo nipa bi ensisi wuda emo obi mfa ne wosekan enwa nanka one susu so so kire wo one susu se wabo bra che wo one susu onim nyansa che wo nenso ne ye wo de yade me ma ne mfa litumi emfa kire ne se ade ye wo no ne wo na ne ade ye ne de anso banyine se ya wode bonkum ena eje ne santi asisi sam menteme ho ase apo ena wode ba ye hwehwe ne pumasi bra ne de ama na asumdue etimi aba na fe ye nyina nso so yanom asumdue abu ano na yakon ede akoye nim ogo MC aho Kevin o yata oni azuka ne na yawo omo nene omo bo amadwumadie akotote de amaye saa nso na akonkran pumpuni mantem wo so a wo akoto David wo tia se wono so so wonkran mantem wo bo a amadwumadie no akotote Asem Mpe Nipa panyini wa around ejam no omono asamu wa ha se ne no yade dwumadie no bebre wa kono so kura ne senti no producers na boya chiridom na beboya chiridom no de story a eyenwanwaso kra na ebre wo ne ne senti no behu kokos search frecha wo se wompe opasum di nto ne da odi bola so otwem ha betokuru wi anu akofa ade ne kokko to nyiyi visa woto twene e no no de ofae ne senti no ene ma ya se ya men kan kire ne se mpache o medidi fie na bola so de obe yare ntimi kan kire ogogwa search sa ena executive producer kwanta bisa Isaac o si nyina kwanta so ntwe mo mani nanso unya foro kana junction ne so a ena abekira mo de wasi ena asem wofia na asem so dapono so a chese katro bi no kantro bi no nyina dwa na se de da ye ma ne ye fe no ye nyina ye mum nya ne sa na ne munyam hye enkatwe di ampon eja mo no wa hayi firi hape ne ye tie kwa futu sem ne mu kwa kumbaje bibia boko dia kwa kubia boko you have a connection. A radia, dear. Zira minimum dahopa. Zira so that I catch your Sompa. Any as I grow. The Makosam Yaswa. Any as I grow. Oh, me, I bomba. Makosam. Then they catch you here for Bishop. Papa Jama for the ball. Oh, Vava, Bejasia, I Asem Mpe Nipa there, so watch him. Oh, I Sompa no. I had you Makuini D. TV ni D. And now, Media Yedi, a program. Yes. And Asem Mpe Nipa. Now you do Media Yedi, and then I catch you Bibia said the Kwakudi Kaka and Mentoso. Messi and Tenefi, Nene, Yenya have we come for. Debbie. Yeni kama fo kwa se Ghana ha no se wonni obia wasem omobo yeni kama fo ti se obia start pedin okay ne din na obia pe no obia pe so he ne ho star ti bi de ano ya okay so kwa America mo yesu obia celebrate na so obi eya obia we de fo a ya no mo de ni e Ghana ye de eya temdidie ti ana ta BBC ne se o star for ba be che a me we pese me bobo ni pepe de me se ana e mesre we ka nti wo cheso pa je se o ya star so ana mesre o uko America ma mo we se PDD mo ne na se me we na friends Jay-Z ne ne yire no mo ko ba wi akosan na we abrofi do ya Jay-Z na we ya yi ne yire no Beyonce decent. Yeah. But kwa ni hide yesu obi e celebrate na so bi ya. Agise ka no magwantem di die. We celebrate. Ayade a yesu obi e celebrate na so bi e celebrate about. O ba na metufo obu ni. So atiase. Ana so obi your mama celebrate wo yade bi ama. Aso ni panya mani pa bi sua ho. Ayense na ho. Asem na ho. Etu piese no obi e bo konte ba yo. Ba ye ni hide yesu obi your mama no obi e celebrate. E na no ya. Sana mamu na fa o etimi mi se kwa kometi esi e bodwa bi na ye se nkrofo bi ba so omo ye celebrate na ani epu bere a me ka se me bobodi bi ani pa be sere wo yes we ye celebrate ano ya anya na na ma o ye celebrate wo ye du me bi amo he atapam nyina ba celebrate mo do abobi ni wa ya de mo so bi ti se akọ sinifu ngofu ya chichiro omuti yes o yes wo ye de wo wa ya de ade yenko Nigeria for the see will be a star. So by any idea kwaku ya mentia says yes will be a star.
but obetre fidie so anu wo dia na no ya yes right star me I don't know it e besre so pese wo gidin a na Ghana de aye no woni din a uko police station ya wo obo woni din a uko hospital ya wo obo ba bia obedru bia na ye di asem genzi ya besre sa no man mo mani nyina nye pepepe kwagwa na ma abroche ya abroche abroche ye nim se sikani wo sika de na sam ye ka ma uko abroche a ye nim se wo ye nyen na sam asem be bia da no enne ye de troba Ghana ade de amma nipa bebre asem ya kwa bia so to ade ntua ontua o yo babo so obi abeso ye star so it ya besre waguna no na meka se me ba adwuma na me du bokro mo ba bi na o ma bi ja na wie bonase nsuosu a se de mu na me bi mienu na e bi sa na me gira ya se nya bonesem de kwakunka left de me tama manfo pa o na wa wi obi bobo one makoda wantua we no oba eti me gira na mama na odidwa e na oba fresh sister na na ni afikakra e na oba fresh to free a me come me o je so das nam so wonyere o te me voice na o pacho da met mabuso asem da nam so obusa pacho ne omra sa ma so voice se obi a mini no ti nam pacho amia wo si ye na de mi ko fia me ko ka na de na mo ko ka show kwaku on say de pese ya kanya ne say enye ahokoko ne kwa biso ya ahokoko a de o say na sama wo kan say wo te masam anaso wo te ye program na bibi ya ye ni nyina gina ye beka se edu be kwaku dress na obi ankanfo se won fa wa kanfo so kwa efe short ya se de pese ya kan Ghana vo ye pese ya won se celebrate se na me gra man sha ma mi kromo nipa ba ko a mi wo pia kwaku ya na se na o ye program ame ya na ye me fese na mama ground my body okay because our sister me hu se atem didi am we have something to celebrate short ya se me hu se na se bia ba ama obi di atam wa beso so da ba haide ye won krofo bi ho wo mo ye hwe no so be di atam so mo ye adidi atam celebrate say ye category celebrating do mu nyina ye ba obi a wo bi ogina obi ya no ya celebrate obi ye footballer yo because ampa footballers me hu say dede ayu ni o ma be nya Israel di atam da me hu bi da ba ya na mo ntombo ne bi atam dede na no eti era ne ko na obi ansua because look alike they are ye the brothers who look alike na no so be friend was yi Wofa Lumba da me shout dem hu ne be ye so o pese o ye look alike and I think me feel say pacha ai esa so na boja na mo ni abere ko ye me ka na me ko kim mu yan se ka bia pack me nchen da me ho a be me tiam na yire tiam obi a hu chese papa ya de ka ko bo ne ka mu wa hwe so ti wi aso no dia sempa you be on my celebrity but okuti obi na so on fanjo ti atem dide ne ada kwa kunya mi sha na ye ko akoye ne ne kwa kunsem da pono ne so pa ene makochinchina kuhia bi na ye nton ayasabi ya papa ne ma o man ni wi na afi ye mra 21st kene kese men kan kire o se ye atumidika wo na ebra na omomwa enyi uyale bia emfamfiri wo so yale titiri pa wo mokon eye siatica no eso sisi to ase anantu etwetwe ntinu nkoyi chiri nkasa emra mu ni nyina ye wo ya me patro me siatica na leading nipa to that point te men kan kire o se betu ase na mfo anko stroke de onya duru anu ojapade nkofo ofumfa no mfiri se ayeka nipa mako na timi recover ese ntunya nuru ho no patro fa siatica ne bra esi ya bia du na dane ne ho siatica bra na omuntu ase mfama impose stroke ni mpa nya achewa eno so mo ye ni nyina ho na no ye heda mmoso etimunim omo boa sankofo yade papa omso oboa si kuma se sunyane enkran nkranza tachimai obete wonka number ne 0249 311 0249 311 omo boa no motu yade no ase kura 3A co capsule semen kancho se yale na yale ye koko yale ya eno omso wo koko aduro tumrika fa koko yale na bedi koko aduro na asumdie mra mu exchange fa yale ya bedi aduro na asumdie mra osese de obesi a cho nom ne sa onom ya asumdie kwan mu a na asumdie abu anso so na wanom ano ese nti omse memfa kwanya we inform number manfa
na koko na besi wutu ano moja no na yematim constipation ama brane ne yekeka ho aba no me pa to ase 0546 107 0546 107 107 omojo every koko nsem Tabita clinic se men kan cho se ye tutumilika bro mabobo ano Tabita se so odi twi na be du o makache wa e pa cho yade bi o mutimi se bi ni se prostate mpa cho o musa sa yade ne pa diabetes so no o musa mpa cho fibroid o musa o mutu ase pa osa o musa o mutu ase ba cho wa wona ntia na ayedufu na wo tun na ka wo mse kokosechi no o se o ba o mbesa sa yade na ma asumdi aba me nyina yakon e de akoye ni tutumilika ko hu Tabita fo mbebo na niema akotote e de ama o number ni 0202 347 647 0202 347 647 fafre ombejo so na akọ anim Liberty Conference men kan jose se de muni se da mo ye no Sompa na abeti oni ba bi atie biem se de mo ye no da no mo guso o mo ye e pa cho Jubilee Park wo e ho no mo manyame so ye ne kese na afi ne mfuna ne nko anya fa ahodie ni ayaresa ne senti no o man ne ye dubu ache ye menim o se men kan jose tumilike na this 26 July ene ne nkonko hia wo Jubilee Park wo ade be nyame na ko abe ya akwa na ne manso anya fa ahodie ne senti nyina ye hia e 26 anopa no nsia pepepepe sharp ne ya start wa amantemu a fa ko abe gina kora ho be dim because we ebre se de nipa agitwi ko ho na brado ne ntiase so ene ye nhia na ne yema nko nanim emfa ma Express Group se men kan say country be na abese okoso amana ni kurube so omsi kurubia omumo bi no omanya bi na se mekura ma no mfom dia e de meka to say Canada, US, UK, Ukraine, New Jersey, Germany eni nkura keka ho nyina da ukwa akoto ma tese adwuma omo bo no ano odene na efe pa anso etimi ba to eni Express Group fo nko na monko kasika mum na momfa enye monkrata asem ma kontu sem na ne man koto temfama number no so e dey say 0249 02448 0249 02448 ofroma omojo so OCP fertilizer OCP 15 OCP 10 OCP for some more money say umfudi no pese so doso me patro atoso de enso doso okoton wanya sika me patro enso abrabo amfana no nka je ne makono me patro omanaso nyaado ano ntosi no omanaso ogalek na wadua no omanaso me patro waburo no nkate unkunuma no omanaso doso no ate nya so mfaso onna odi bigusu a odi aburu mi ensa pe na de shefom ebeba na abo enkono e wodua ba ko e chese OCP for ne boy duma number near 0355 199437 0355 199437 frenwe obejo so na wakun akwanim 3P garlic mixture pruntini ni mo emoja bi ayesi akwan moja bi ada woni padua ni mo se wo nom 3P garlic mixture na ebe nane sa moja ni nyama akwan abeda wona afi asumdi atumi aba ediswo kuna achi wa wi anase pese wodro ye 3P garlic mixture me patro nro bebiri na keka ho o asma no ene o stroke no o de ko down wo mo boawo na niema akoranim dia ma high blood pressure me patro no so o mo nsa na asumdie aye wo dia etibazo tutumilika koto nro ni bi no mai o de to afre number no o mo nche o se de bi si anom no ana penchiri mu acha media ya 0248 928824 0248928824 ombejo so na wakon e de akowanim codes for some nganjira o se me patro codes limited omo na de eye codes machine no aba no sa machine portable one boy juma papa na he does me wo me se omo wade keto awu ano se pane e du de ade wo nsa ne moja ne basa no na de ano na tiketo abi uti wi pe machine be operate no na ka tro se me patro malaria dose wo ni padua nim me patro fibroid tete osa hawade me patro obefie nanansa obefie ndim patro fra se pedro no na yare no amejo amoso won pe portable na ne bo fom to be ne echina beto na boarding number ne 0540 647 867 0540 647 867 ofro mo a omojo so wakon akonim obi pedan han mu patro mo nso ade so infree so na infree apm mu kura ngon dendem kura obi pedan han to awutimi a edan da ofie singing say contain no eda ofie no patro frɛ number na onya dan na asomdie mu ehwe ahe ya 0553
17 19 20 0553 17 19 20 oje so no akon akonim togbe ahaban keke azibiribozo nkaru kagoka togbe semenkanjo so ojosu bomfa Jusu Bomfa Hospital Junction, Jusu Bomfa Hospital Junction. Togwesi dia no yare be no nsa na honhum ne ma be no miriki. Ba wa sasa bi di wachi a etete wo. We nipa do akwa do so pese okum wo. Toga abanga geseme nkanjo sesa anyale wane ne ma nyina otia so e ma asomdie ba fa ne number na franaji nchiremu a chensi 0244484747 0244484747 toga abanga kebeje so na wakon akonim Lawson Herbal Lawson Beverages Lawson Herbal Lawson Beverages Lawson Beverage for the Lawson Herbal ba o me na sade delay mine ba o mo bo adwuma pa Papa Lawson se men kanjo se wo pa bibiduro pa anom de Lawson Herbal na Lawson capsules ubenya bi anom se de obeche onom na sa yale sabe yo dia open sapa anom se delay mine no o se fa ne number no mo obi ntu na nso korokoton 0248619999 0248619999 Lawson for oje so na ne ma akotote de amount eye yanimu an yaku ya tena se yanimu an yaku ya tena se futusem no awo eye yanimu a ena yeko kwakunkofu bi ko zoo a ya menhunu ne hawo mo ugoduru zoo ho ne ya to abo ani buom etie so ya wild animal so apogina ona ne yohwe ona ka den so wonye ohwe no otima gather courage ama onye ohwe no de ne nsa ko wuram de aduane kwakoma e friend say ade ana say wode nam ko akoma jata wode bu kokunya video akono bi ni jata bi aye obi no na no china nam de beba na yetimi akoyanim ade jata bi aye obi no kwaku me kabibi ada wade ne ho papa kwaku odakeji odakeji namfo ama space onunku akogina no na wakohwe omo enzo anyamhe no asa abehwe na abwanda hodi no he onzo anyamhe no asa abehwe no otuni ne akọ animu na abwa edi kabo nan no emwan ho de ne waku video yi pa achina me de beba na nyina hwe ne yetibedi wonko jese nipa yombo na se sere achina video e be pi ba waku ya ba wuram ensema sisi na wotwi mu a jese ahomete pa waku asem biasi na sa asem ni nyina yeko ha asem ne ba na yedi nchemu na ba yenkom na sisi a asem asi o gogo asem asi pa Can heavy check yo ki Allah simple cra kwa kumpani foto abu bebi se Asem Mpe Nipa se de adwumade ne tie no na onipa na ya na opet ne ho asem kwa abrantie mahunu se na ayi a wo ye fake ba ne wom kese a waye panyin mpese otufo ne se utinsa ne bra bi eye police ni anase ya che omo pen mu bi adwane akotwa hankofo no ene nkro masisi oba akwa heda de aloke ne nsa because hwa ase de mu han no police ni bi anto hankof sa ene ode abetre se ye kire no wadwane ene oni aba akozi ye woki ye bebi ama no ba akozi ye betwa die de ontimi nchiye ade we so ya posifo na yisuo even so man bi e ka no kra nkra we mu nyina abedam kina ene mi busa se samne ne ma mete akura bi ase wo ya wiemfo odwene ne ho adan we nya bibia amfa nsusu wo se hankofo anim se aposifo na yisuo ne se mpo so obra bi na ye police empo so obi na akotwa no wanya wotim dia bato nza se ya chew wa wakasa na wadwane dije se wo ba mani pa ni adi wachi wo ba mi abehwe wakwachi watum o pa asem na ama ho anade na akotwa ba ho kwaku Asem Mpe Nipa onipa ene pe no so waye panyini wo fie de hwade ya akwadi agu ne nsai asukono ma fe no wobobra no wo chese police ache no wadwane de ye me na ye case pa si wadwane ampa ye hwehwe ne nche no no omo so omo oki ombebie no omo nchira bia ki no no omo so ombetwa no omo nchira mra kora mo omo kwan se omo ntwa fa futu se ma wo fa ase no nananom na ye nkonko ye akumida se yanche tifo ni ifo amincha na free Sompa FM na free wo Ashtown odruye for na huntehu na free no okay ana bebia obi a boy mo asiche na ncha
ajaba free okay and the free no ajaba free jewelry papa de West Africa de ope jewelry papa na de dujuma ajaba free okotina na chese why mistake papa kwaku me sharako banjo ehwe pa de chiano kwaku on se enkoma ye best start program na ye ntehu na na yetete no na me ka cho se Ghana ye noma bi ye bia no ye sua free baabi ana obi na deba anso ye yese no obi na deba na ye sua na Ghana mpanifo so mbetena ho na ye de bibia di agora ade bia ye bia na nipa sua kwaku wa hwe na wotwe mu ensam edi abebeba no edidi so saa maka se nipa enka ntafo anasa ahinasa anatewia ne ho anwan na omudidi so saa normal fi anana wotwe da yakan ayade ese kakroma ba bia nka Ghana fo mpanifo komutie pa ehwe normal bi de bia ka se wotwa se nim se na chiachia obia wo ya de bia nim se ne de abaso na ede obia fi abaso eni obi edibi but now no program na ye em say no ase da ben ye nkrofo ne mpanifo o mo frɛ ye kyerɛ sɛ enoma bi anipa bi hwɛ nyina most of them no eye sa TikTok ne enoma abefo I think say nra ne ye ka sɛ singing room na sebe nkola ha hu sɛ na obi kyerɛ sɛ eye sa no ma no because akora bi wa movie an wo hwɛ no wonim the way akora ko tete ne nim kisi kwa na akora bi nim but enei aye common with TV sa na ko wi me ka se kwaku be kai a emamu abi aye video bi beto TikTok I think say no mo aputo ja ho ba bi omo ye say ye de wo ya ye ba wo ha ye ne be ju no ma wo ya make la no be gina yin so no ye nanim hwense tuo se se kai bi sa video nda me hwe nam se enkoda ensema mo kani wo ya de ba ju back ye gina ke se fama no amfa ma ye ne a ye de ba wo se kai omo kaya mankola no I think say e kodu baabi omo samba back eba ye video pacho se pressure ba police for call so basa no ma we e koso sa mi we no nyam ho che se aye bibi se fia baso o Ghana ha e na obi edibi the word TikTok ankasa no ne no ma bi e baso bi a first na e baso na ye hwebi no na ya sresam na ya sresem ka ba ku bi na broni ni gina fom na oye se obi meso na de nipa no so ya na odi wura ba asim che se aya sresem but nei ye ne Ghana fo ne ya ma na kodru ba bi afede edru bunum o man ka jose ma TikTok bi a obi just stage I think say no obi ye show no guy omo ye stage o platform show omo ja platform show omo ye stage o oba besia etima run one apuno to doggy ama be man so taneto ba ko so amre ono so oba besia run ho ena na dajai ye disika wuramu a na chese ye no oh yeah e shaase na ye twetweba me chese oh yeah chese fa sika be wura sabe na ja ne manim ne banim sana eno ne to ne sana na man for hwe na obi di video agai for akoja ne wo twa op chese udwire ho awon tiase wagu ayesa makroma fo mpanimfo mi de bia makau me so o momra bi o mo ye na bi uta magana ese so o mo sesa no mam kakra na mamra ya adwuma hwe wo Korea as North Korea as enfa yes o no I think so mo mako that sana mate salage sana mate ne de TikTok ne sana no ma no ya bra okay because of some panifo no say normal e koso no say ka say the sana no ma ne ba e ba adwe kwa gwenya no ma bi ho ye be ka ne say o na befo na technology ntino yenya hwe Ghana me say sana no ma ya nso anu ntemo a na so se ba ku bi bai na ese akronfo edi tu aba so so we am say na knockout I don't na say yan
Semi oh that to no mo ka adwane ni nyina ye kwan a nipa bi fa so se sa akola bi to no hu sa no mo ye sa di oni ye se ya se be ye se ba ku bi aba so balu wono no te ba ko ne te kwana so enti se obi pia o meso no de ade on pon no mo wo janya mo se tuo na gigigigi ebi ya sresem na ebi so ha adwen ne ma bone beba kwa obi anim se handcuff ya police for dia se bi obi di nkwasase mu okrom ana kurase ne se ye koche na entime nche na ya grepo na ye ni ankase ni handcuff ade de chechire na enwahoma ana ahoma na handcuff de ya ban dia ene kwa nkasa police for dia ya ban dia eti so obi fa sa de we di beja TikTok no timi mo obi hu sese ye timi twa na mi wokin ya mi di bebie na sese ya tese se no ene obi bi ye police pani ana obi papa ye police pani a na sese anu ma we ye di gu ne nsa obetuma dwane kra ama kire no fakin akwa akobie ana sese ye timi twa enti ye kire sese no ma bebra baso akwa ye gi amanfo no ma ye wo bisika hwe me se first na minim sese ka akra no first ye si so na ye mamu a ka akra na ye tese obi awia ka ana obi awia bibia na ye bode ene sa no ma no ba ka na ada na awia akrekura ntimi wia ba sese awia ka no kwa bode enye da so na se awia ka enye news emom de akoya ne se me ba maso me ba so nkoto ade no okoye no ya che no ya wia no ya kidnap no ene si ya ekoso e wo Ghana ni nyina gira sa no ma we so ya ma me akura denko ya me fa ne crazy anyo no an say the bodyguards and the glove on the toy person e si ni so da fom so be ka sa story da enti obehwe no ne obi ehun se tuo ye se mu osum because etuo no obi de ba so a yenim se we ye tupa and we ye toy anadwo no nipa de ba so a e bebre ye toy so cha se but wo mu se etuo ne ye de ekọ amro ye de ko wi ade enu ti robin no wono timi totu akora bi bo se kiki che enoma bi ho no ma eta enso ye pani fa kwotro na ade ye one way me pese mu se Ghana pa na mra no e wo ho na na ye chi ye nwa ba agrada yi ozo bi ehun se emra wo ho ba sa mra no ye de ato dem na de kredo atum enu te du mra bi ho no na ko hia judge bi a na sa mra no utira nye ya wo yi piepe asama ba o yi sa mra ni piepe ho na ebe hu se sa mra wo Ghana afina na free ayi enti se ko ba ne sa na no ne de e ba yi asembi safo na ekobi asembi pono yesi aban fa na no tumpaden wan onpa choni ade eno ene sesanka we yesuade hunu emma wo bibiara sabe situation ye nwa ba na kom no sese wo eno sankura ya koche wo mu ye omba be pa acha wi eno na sesanka wo musua but wo de ensua foforo san ba ko fa anko e de kire se me bia na se me ko akotwa ko ndi yusu se we ya ti o ma ebe ha wa na we ha me kete ya de sua badana mimi hu ni se Ghana group pempensuo bi a cha akoda ya ade ne ye che na asotwe na sese ya adwuma ni ye jese esese ekopa achaw wonim de ama Arab country na ye country obi adru won ma na wo show Arab kro no enye hu ofuma abeko enye hu na mra ne ye adwuma obo de mra na tete kro no ye se adwaman woni rice obo adwaman woni rice na say in India say enkrofo bi kwahye akura bi aso kokum na ndwie ya che wo mo ne sen wo mu nyina ye ko mu nyina because India no yo emse o baby wa ye ngum na ndwie omo mra no enkrofo no kwahye akura no mu kum na ndwie e na ekoma table ne be che go China akura wo ye ko mu nyina open Dubai sa open sa anu odena sa adonko num no wanwani bi anoma ko kubetuma ko be sa hatu sunwan anza no konye e ho ne ye yes ade no nti ube so no mojo to ube so no kire wa ko da bia ho yesi ehia wo mantem wa asama ba kwa abroche amanfo ko ne ade esokura ya abroche kroi seven previous sonso rai computer makro ya kitikiti unnim sa abroche se obi wa enum nsa uni rice o num nsa wa bonten e che se ehye ba paper brown mu ehye paper brown na uba nwa sukon mbe na ne trouser da ne to na ne boxer short ho
now I killer na chese and chase gunikom killer me do ya me de me na the toy kuta no we be go the bo from na bo na keke na se wo gin hu me na abroche kro na yesu wo no abroche nye so ije se wo be na mabonten na nsabo tukuta wo na kira wo sa enso na su yatra e wo konu ye be sre Ghana vompa ni voma daroma ye ka jade an e yo mumienu se me ka mumienu wan wade kro MPP ni NDC mpanifo madaroma du time a ye ni aye ne mo ba bedi eso no se mo baba na se sabin prejudice ya say ya e komo mo ankasa o ete du time a ye be sre ye mamre anya adwuma kro bia na mre anya adwuma no kro no to ape esai wo de oba ye hwe se ye kro nketo yi ye se ai ohine wo kro mo se nne ye ko safudwuma no wa boda wuro na kro mo fa ye stubborn se ye nko e de na kro no susu se be ye emra nya adwuma enne kwa ku be ko kro bi mu no mamu a wo kro mo nya wi afa kro ni nyina because of say ye ntimi nko do ma dwene ne ye de bobla wo be ko kro bi mu no ye pa bi wa geto ye bie bebre wi age kro mo sa obi ntimi nko ma sem ni nyina gyina se why na kwa akoka because akura no ye de sa no atete si bibi de TikTok wo beto no ma ana de beto a ye si sika wom enu to abi accounts inti de bi o percent kwa sasam ne nsamfo e ba ho wo benya nipa ma na hwe but Ghana fo mpa ni fo so hwe ama sa no ma yakoso inti next time obi twa sika bia o hwe ne hefa akura no o hwe ade no wo se o twa sika na sa ank of down sa se wo ye se kwa na udi dwane a utimi kokotwa inti next time no o zuro bibia bim kwa kuti nkura na bla ti omo nkura na ka odi ti ni omo ka bla nkura nkete anti akra de be ya Allah jane e be twa ma no e be twa ne heavy anti akra de be ya Allah jane e be twa ma no e be twa ne heavy yoki ya Allah simple kra go mafia kasa no woki wo sese wo chi ye kra na ye betwa afrim na say ye be yi afrim that means what they can ankof no be dwane ana ba ko so say ye betwa ma yi film so ye betwa ma ana onu ase ye ntwa kra ye woki yo ye besre e wo mi say we no mo didi agbateti anya agoro e ya de a e ya adwuma ye omo ye obi kosua enu nti se ochi obi na obi pra obi di obi ewu ne de ankof gu ni sakwa na ya ka se wo betimi de adwane yifri ne betima atwa ma ampa e betima ye adwuma ne ba ko mi busa se youth na ba no bonsam bi na operate ma na agimi ana de because who ye video e de mfa so we bere wa ada na ado hu susu prison ada na ado hu susu je se kwaku eyi o se Ghana for boys ne pe ade e friend say ye kase mafia me pese me ye bi ma hu se me ye killer ye wo kase boys kro we killer bi owo kro mu abro no we na killer o eno no mo hwenti sa ga mo kasa no eno mo no mo nom no kasa na mo kan ya fa ho mo o be hwe free no ma bim okay wi ni sa no mo no mo hwe sa kasa ne hey chef hey kala so bo e me so bo sa nkwasi akekasa iti just wa nye bia o nka ho na no so no ana na ye nkolai ye ofase for ma no eno mo pe o ene ye hu de ye hu ye o eno ne ye hu de ye hu wa ku wa hu ye decent ne se wo se wo ko ne wa kwasra oba na wa o ma nwa ne da ba je sesa we mu a ye be sere ye ofase for no wo mo ye nwan ene wo mo se wo te sa na ni nyina so na ye be sere kwa ku ye kan boarding school ye sere masters no na nsen meka supercars Anglican satan me ba ho na mefa sempanifo ni tie ye ne a ene KTI sa wo na eda ho no ka na eda ho no wo be hwep kwa ku mi hu ya ma hu be de wo enkwa ne bo wo na no matie si o mudi ka to mo bag ne to abonten no ma bo gate ai ne wo no tie si o na ekọ no odu abonten anu asesa na ta de oye ma ho bebre wow eti e be sre wo anya ho se wo ba wo boarding school ba ho show anajo bre no wa huri wo no ato ne bag no ato adika ato abonten ene wa huri to wura mu a
ni uniform na say whole school na wo hye wo do abonten wa sesa no what is accident bi esi asemba wo school no wo hye entenya won ko de me mahu na maka ba bi de doso kwaguna say bi CEO sa akura bi oda boarding ena na damfo de ne ko chia ne boy no ko boy ne esse so ma mo say won ni maskafu movement zige na odi ne na damfo achi ko ne boy won ne ho so afa pa ndu okwem say ne boy ne ko crashe so no hu ba bi eska wo na be man so hu se ne ho ofe no mdu o mani kasa na say o wi ana ho je na damfo boy ne number omo best kum no no ahuri wo no nko eko kwakwa furu ka na makoto aduane besena kofie na mfo mienu we san we na we asan we san odwasa oba nsole be ma accident ba nsole be ma nsole kwakwa hu bia no eti e besre boarding school no abo abinum bata mo abinum ebi mu ko ho no mu ko suasu asa na o ma no ye besre se na oba ko school ameso sechide fanija wo mu se ka sa akura wasa ne wasa ne so akura bu ha osura de ye kan sa wo ye kan akura bu wo ho no wie school ewie wan huri bi da enso akura bi be huri ye be stempanifo no no mo anadwobre no mo guide school mo no ampa enkura na secha ne mo den sa no ma ododo na mu sua free school boarding school ya de eti ye be sa no ma no ba bi ko school a ye hwe na esre headmasters no ye hwe enkura ni ye because and na so ko boarding school na wonya mafia be ko school bi ko pa chaw ma akoda bi ye ko ye na yedru na ye hu mpanifo na ye tenase se omo ka akora ne report no kwaku na munya nka mo so le bai kwaku me say headmaster no obi ne draw no nsekan ene sabe for ampaso no mu na wagegye free school for no ho no enya asem ketwa chese school no du mu a ebso obi a on killer wodi animu but akora no so wo fie so on fa san susu no wodi eti e ko ya o cheche na wo yiyi knife ni ade adose wo mutimi ko hia ba bi se we na ekela we na yesei we enti evanyem no obi agina ne de achi na tena ku school mu na cho ni abeka se headmaster anu nti kwaku ya besre ene wo ba ko boy boarding school ye twam enye ye nanso wo ba ko school a ye besre me se Anglican supercars me se sa wo na da ho no sa wo no de bia me se me hu gate no a mo ni gate ya yi wo na ni gate ya opposite no e kwa na ye ne fa so ba no me se every day omu huri wo ne betisi abontina wo ba hu asa bag na dikan no akra na toaso o huri from say ya na wasesa no ahye na tare odi pie kwagunu za nkane na nka duro pakeka se huri sima odi ahopopo ba no ene o ye kro ba obasa wo se kan enu dia besre enu ma ye hu ene TikTok ni ade no ma bu emfata Ghana for pen for so no mo rade no mu nya se de ekobie ekotwa homam ekobie toilet ano ekobie kwan ekoese no wo mu mia nwini ni nkora no so ho nye mfa mmera bi meshesi bi to enu ma bi se ni nkasa TikTok se mo mmera kra na mo mfa meshesi bi mmera ho because yeti ekwaku yeko company bi asem se a ka ba be sia ba fa yakọ yeko ka asem ni anka ni ya ka ba be sia fa yakọ wa ba se TikTok ni timpanifo mu rebi mu nyina mu rebi enu ma bu ayam bando no ma bi ye re ene TikTok ye se moja ni ade no ma bi wo a sebe se ma japade ye nyino so kwagu ni ene onim obi timi de beto so flash wode to so na free so wo ye free so enti se sebe mpre dia de etwen no ai no obi ha na se ba ku bi na mwe kwagu mi wuro ko se bo se aba twen na beto so e ma japade eto so no wo ye free wa fresh no me na make a chro wow ni nyina na mwa because omunya enko ba na emu se omo yesa ye bobroko ni pakro we no nti se omo ya no me dia be fresh no ko omunya enko ba na sa kwaguna nza grad am the video bi aba wo de wonkura blem picture na de wunyini mu na de wo she hot nika wo she hot skirt na de wo she asole ataria na last hour wo de be ma ne wo yeses na wa wo nika da beto na e flash say na ye ma ya na kono ama de se we hunu we dia no so aye ne dia di se ne boy bo ne dog ya no twa kakra bi hey ayonge eti me see omunya nko TikTok on be ni puno ya hwe so be yesa o ba be ga hand o mo awodi o aba kakra hwe be yesa eti Ghana for pen for we na krobia wo mo de sa no mo ya band no ma be kro ni koso WhatsApp kran go for group o mo yes group steps sex wo eti ye won krofobia me say krobia mo ma mra ye adwuma di kan ye kro ni develop but Ghana senke na senke yeni future
No. Yankola no mo ba no mo musua no ane kasa o mo ka ene no mo ye because o mo ya yanka o mo re ye chi o mo kra na ayi nipa bi gina chi ko pa chawo no kwaku ya na me TikTok na ba bi gra na osuru na osuru kwaku me de me kasa ba wie no ye musa Ghana obi ya de ne eche Sompa na na ma me agada yi ma me fa betwam the case yi ba ye ka ma hu se nkrofo ye nwan bi ena mache na o ya pa de chow ya gbe no ya de ade omunitire me pese me busa se kwaku yi in the Arab country na obi ko bodwa no obi di nsamfo a ye twa omuti na ni pa na twa o sia no enti sa no ma sa nkrofo no se be president o magimi ana sa afo no grade nso so omunitire o magimi ana e selfish interest wo bi the jail obi ehun se ma me ne wo kan opie na obe ba be wo bi the jail wo jane marketing kete ho ye won nkura ne mobo nkura ntotofie ye jane ho odem etiche se obi ndi onu woni din ni de yanka anu ntu no do wondem na do wodi de ye government nko part na obi di omani sika ye nyina ye de ye ka ho o si ye mfa ne ntum na obi agi individual bi de ye no de si ye nya wo tire eti ye be sere sa no ma we ye hu ni de ekoso no ye sere mu ye mra ne mu ma ne nya djuma ne nkoso mra ne nya djuma ne nkoso me hu nsam twani bia ya chi wuntumi no akọ wuntumi wo bedam wuntumi wo bedam ya chi agrada ade abetra za aban ne he no nya yi go for be lose your senses me I don't mu mienya sa no ma ne say obi ye seven previous where somebody ne ye china ne ye na machepa na wo hie ni na onde ya chi na odam no ye ono wagya ne ma ho ye ono okokwe ye nya sika wanya bibia nya ne ma nenso mra na we na me ya chi no woni kama fo nti wodam obi anka say ye de ye kose ye koye pa de ma no ne wo bi ono wo bi a no mra di no eno de amafo na machepa cha ye ne sa de a ene yimu abaga na o ye nyai na mra ne ata yi ni pe ya chi no omo kan na kan court se omo akromfo ne se won ka ho onsa enzo akotwa ne 20 years aba mo Ghana fo bi anya simpedi se omatima ga se won ka ada ne ye nya no ye chi agrada do ni baje obi sim ono so ye che no so no ebro ye o ti a che ata yi ni pa bi obi ye hu obi o ka bi ma mai no ne entia so che se ti e basre mu mi nya sa de ne ya hwe ya enipa owodi next time I am na ga da flu afoforo so besa sorry ono so nim se no dey reference oh ya chi nipa so masi mo ka se nya no ti meso ma ye dia ena mo so nka mo mamra ne nya djuma ni nyina ye nko asumdiem ye nyina ye nko na asumdiem la obetima bo awudam na nso do dia ba ye ko ayi e friends so amisisi a mechi agrani ne ma afia medofo ela nso mechi ana ma chia sister o ma ameketoa ye Silas nyame nshira mo na onyam kase da bi adamu hedumadi no mo se mayi mama nso nyi mu maye mu na mayi mama nyame nshira mo na ontre mu nyina ma sha ja se wo dweso wo tie hedumadi no number ne 0548 931 0548 931 and wo 0551 0551 wait my friend 0355 40 45 28 0355 40 45 28 na fe yakwa ko yenim hello ye no Lumba good evening even sir ye nyina ye tie good evening sir mejo so no matter man no ye there what ya pose itira kunkuru no police we mi hu na che afa ko ta ya na ko na na o ko leave wa bre o ko aba na yenso yakobi ya e bi ya mo ko ja o police ta me this is of Lumba o che ke mo ye somebody me ya ka da ade we there NDC party belum ako mi ya ka ako mi ya ka 20% e dey you support o ti ya ako mi ya se no o dey make it to na ya ba o fa ni e ka le se e dey support o dey dey na me shira mo anu ya mra bi hello good evening yes sir no first commander kisi okay what program we na kampa semaje kakra o so chira waje imagine say na de na papa na lakado yeni in asama dia ano yin bia man ke bi ma bad ni asama yi bi ma ke na o mi nye da bu kwasa sansa bi organa na yibra ni na imagine say na no mi bisa obi se escafo ya chi o majelo mimi hunu bi da onko bobi onya wan pene boy nso ahiafo gu fi ase nye ketoa hello
Hello. 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 What hijack line no pacho yanko yani. Oh. Hello. Yes sir. Boko. Yankwa. Hello. Me wasu meet you yanko. Me can say na research now we need agrada the is a class where the map and not the some the figure 10 million. We don't send the figure cheap the Yate ya ne de no so nkwa no nyina akọka agrada ho wonsa o nanso munyai sende kakra ne yatu humfo ache munyai sende kakra na mo nim se ni ba bia. Hello akatio. Hello. Yes sir. Good evening sir. Yanko yanima. Yes, that's a kind of work. You let it be party. As a man, you didn't now, 30 block time to not get. Jagara is stress. Be what was you to me? Why? Your mother no be That's it. Hello. No program I'm only managing for make us free. Agra Yamasi, Ashanti region. Okay. Now, Master say, yes, he had mark of 15 years. What you will be good? Good better in What you will be so after Bob's Yabesi 300 million, 1 billion, for the other Yadi. Yes, one got them 15 years. After 15 years, nobody has ever cared about baby. It's really a major now, but no. It's a I did the man now, warm you offer me. Listen for Cobano of Planet to send me to me. Listen, I'm not an area. The way they will pop out the distance can but judgment na the man no. Many are name is master. Watch the water pa a adventure so to asumu kesi a wasan ko man ye niema sabat oponi nyina yesire nyame se wundwamra na oyare. Na sikeni di anya ne do dem na abunto yem bibia hefa we papa ni udrima papa ni udrimo. Hello. Ana ne ho achi no ye. Hello. Even my boss. Radia yade na nso e. Ba ke pelo se kwa me ko bin kamanta. Ose yenkwa. Ba do 80 ati sila Ghana for enya chimsa. Yenkwa. Aga da TV so a ubu o for skabra. Ma me bi kra obi e fere ni ko wo ga sika ye de mo do ko ma no. E ma ne ji ma o ko tikar ma me no do ma me pa ti do no ye na mo fu yana. Obi ko to bi bo ni la ko la obi o ka se skabra. Àwọn mi dey criminal case no ya jeli na o fo passe ko jana na Ghana ko yesa ya mo mra ye juma ye sa ka je for so o ku tensia ya bi asem so a ye Ghana ko o ma mi ko kadi ye se mra e pa ka na be ye se shi amra o mo ti so o ya za se e bi mo ti so mo yi e bi mo ti so mo yi e pa ka na be o mo do se ye mi ye ne ko e ti je ni ye de ko de gai me mo ne ko de ye ya so mo ye ka de no Monsieur Amen. Amen. Agrada na ne ho achi no. Hello. Hello. 0551931931. 05519319. Hello. Meto nkan yango.
Yeah, but you know what the program in America, my dear. Chilawaju na baba. Ma sama me kan ina say. So we can find to Oh papa. Program in America, my dear. Chile. Agraka, omo chire say yenya no. Ghana, a funny people be yare, umuti no one ni mo ya. Said, not said. Na obi din nambra sem dia wudi say o man yi. Asa o man yi nti. Dia agraka ayer o man yi no. Eni to bebe wonu. O hia ni shaba wo je tiefo. Dia di I think of for president myself, I'm not to muka. I just can't. I must say, almost as if from the dear person who would bind, you sit up on the eyewitness. It is a about to say, she had not the patrol will be over as soon as your full amas will be the owner of full amas. Ghana from the correct. I saw who would be for you, would be. First, I found a motion, must not be to know. We must come around with this one to say, and a true hash, say I can tell you yet more money more. Will be every time and sell for wood. Not I said to my. What a suffering was the wood to my. That's what I'm saying. I'm to what would you? Or be a dream in a loca. May I say, I was said. No one yet you'll be like no children anymore. Now, that's your brother who says that. Then yes, and the home will be a child of me, yeah. Or by giving somebody to approach a German. The woman must have to see the show. Brother said, Roman, and which is almost a good also to the Borodia. Now you told me I am young first car. Oh, your first car will be shot, so the year the money of this car. Some of them want to every time money in the Rosa money to stop. No mind me the attention the area. Bishop Lumba, the mission on come with us. Yamisha, so I found your mape, Sir Manager on Dramani Mama, our president Kasana, on Titim, no munches half when you would have bakum. Na only Ghana ska, it be a 1.3 billion. No, there are many papa could be a 2 billion. Will be unfenny 10 billion, 20 billion, my Utimia, Duman Wampa, you didn't find your money. When to me, I won't be in freedom. And any better not to come so better. And Gasanga, as a minute get to the Kruman and the Empire, I need that and yet one as I hello. And more could a bit mammy a Dumont. You penny be souvenir to my hello. Coming in baby, and come back to church. Hello. Wahayaki. Obey my friend 0355 40 45 28 0355 40 45 28. Obey my friend Ben so. Now where would them? Hello. Yes, sir. Wofa Lumba Pacho Majo. Yeah, cool. Me Pacho your friend. Kawunda. Okay. Kawunda. Me Pacho Wofa Lumba, we say kola bi ka say agada e kwaba. Aba be dey, aba be dispadie no. Wofa Lumba ni pa ko reaction tim agada e kwaba, agada e komo. Agada ko wo prison wo Yesu tirim. So Wofa Lumba me sraw. Paso fo wa be mame, ana to ko fo wa be mame na me ko ba for there. No come out for there. Why now? I said, yeah, and you will not have a basic center for her. It is so send the Paluka, I don't get a command to them. I got them when you're there, come. I might say, because they were most of money, or much I come and say, no fire. Now I got there with the anti Papa. I got their car, I got that car. I mean, you should be 1 year. It was said that they look at the more than you know, then when we saw that, Mr. Machi moved to Chama from a cinema, so for be a man, come for the end. That's just what kind of thing. Okay. Hello. Hello. Oh, I had Jackie. Hello. Good evening. Good evening, madam. That's what I say. Radia, dear, one's way. Yamia, the Pastor school. Okay. Hello. Me too, power, young boy, him. I'm a cassette. Yeah, two. Vivian. Vivian, young go. Patrol. I
agrada on tell well. Agrada and tell for back kura you know the nipa. You nipa pa mo dia agrada mu so mo dia na ni bu so mo ni agrada ya kronfo pa bi ko wi abankire de na question bi ko wi mo so na de na question agrada ko de ba ya de mo so ni agrada ni so close ye so ko ya janka ne ba ya janka yo iti ai na no ade ya ko fie mai no papa ni ni go o de agrada tegal o de ya so sa ko na bi de ko no me sure no so ka sa bi de ko na so mo sure no so ka ho. This is what many years sister Kusi about the bodyguard flow. Wow. This is what me sister Kusi and the stable the bodyguard flow show mine. Man that you like na no other na mine. Hello. Hello? Yes sir. Hello? Yes sir, meet you. Wofa Lumba Majo. Yeah, go. Wadami bro, the best maker center, Bushan Bruno, for you to go see a connect. Young Queen Goyanim. Wofa Lumba, you see the jump. Say, for you, look at the free agada be all comfort. And they say, Says, my medium or years, me down. I'm a winner, Solomon would do much or no more heaven. Check, or maybe a team. Oko kande mu defend na me de oje wa na oje han next se bi ense basa ni susie ni nkwa ne kofo ka obi ke kofo a wabo mu edi yawo kofo sika waje kofo mewuo ne se yes ne kwado so na Wofa Lumba me se bi fa se oko twa yes ne ba o mu timi se siu se ebi oje mu sika nje no so mu yon fies kana na emre pem ya beto no so mre pem oda roma that's it. Hello. What's going on? What maybe him? Hello. Oh, what can you hear? We hear Zagrada baby. Hello. Kacha flag kwa. Mami yankwa. Sema ni ma. Wahima yanko. Kacha gala ni chino kwa pa ni sha. Yo kwa piensa lukanka na ho. Kumasi agrada atamfudosu. Utinzu wa dini babo ni mpatemwa. Hello. Sorry at the back. Hello. Hello. Wofa Lumba. Yeah. Me kase free sunyane. E friend ameni yampo. Ameni yampo yangu yani. Wofa Lumba enti misre wo na wo media no so. Enti se agrada yi. Enti emre bie ni ho ne so omo a e se sendima nam so sendima wi. Ye betimi ayo mo hu bibi. Misre wo mumpe kwa bi mfo mo mfa so pa na agrada de nya de wo saba waka ho obeka ho se de gubi ka no waka ho mesero we na me se mi nyami njira pa emra ho se yenyeri agrada na nim se wo mra bi ebetimi de na ko 15 years sa na mra de wo so beko na mo time na nso yen de mo wesika bi dia de wo nko so ha na wo ni na mra bi beso na Ghana for na you problem. Hello. Yes sir. Hello. Yes sir. We transfer badiako, min badiako. Mikro. Sompa FM. Tobo. Obia agada omba yino, obia yino kwa semija su be yino. Ntime ya ma adwen kire no so no. Ya menjira. Obia ko na ma mi firi wate. Hello. Hello. Yes sir. Abajo program na mpesa me paso. Uwo so. Ayo. Menti o yankwa. Abajo. Hello. Meet you. Hello. Kasa. Yeah, mpacho me kasa free teach man. Yankwa tachima ediemo. Wofa Lumba mpacho. Mentie TV ne so me pacho. Me yankwanya sa obi be ba mo akọ. Mentie. Wofa Lumba wadi boni bebre. Omo mo chire every be sali me kan ti. Wadi boni bebre. Ndi ni so muta. Apre ni ni tu da. Omunjano. Okay, last caller. Hello.
Hello. Hello. Hello, my last caller. Hello. Hello. Yes, sir. Yeah, Mikasa Akumada. Who got every agrada? Yeah, Mikasa Akumada. Akumada, okay. Yeah. Kasa ne kani se wo ye seminar ni seminar mu. Mun pe emrade fa wo faso. Okay. Ana agrada nso so no wo so de e mo mba di kura. Mikasa Akumada. Nyamisha Akumada no. Entusi fukuru. Ya libesi ya mema ne how na when the store jinjin da ha awe pa ne yensa ka obi a ya wo no na nanim fry but me no kasa samri ya we ni frani ade ya na go frani fry ya de ne ba ne se kura asem no so ya awe kura o enso ye nkomo foforo kura no a ye de beto pro so de amam se ye dum kama komanto yam na afi yentimi enko yanim intino asem no ayasem no ayasem pa enti ye koni akwakofa no na yetimi akon ede akoyenim but before then na wonya ntrase ndie bie eno ane crop no eno ane bie kotobi no nom na ekokọ wanim bie eno ane crop eno ane bie engofo pepa said ye nyuna team fifire no obi ase crop na na ekro enti nei e short you masa de bia be gum adese said ye nipa top crop no eni ye nyan said ye nipa top crop no ano odene said ye nipa top crop no yente ho asempo unzu gotu biton na niam ankoto ti emfa ema eye ka ebo a edadwaso na mede brawi potoka sem ye kanu eye funeral announcement na mede ma we pepa cho opanyini bi anya ne ba bi ko opanyini bi wanya ne ba bi ko sebeta frache ewosi ye nyina ye kojama busua ye ko womwa na niema ekotote ede masa apanyini panyi ye ni monyamfo na ne din de eye ohene na George Kwabena Ofoli ohene na George Kwamana Foli ohene na George Kwamana Ofoli George Kwamana Foli di mfinhia aduonum enkono 59 years George Kwamana Ofoli wadi 59 years coming Saturday on the 12th ena ye ko pen kurabe kura Saturday we on the 12th ena ye ko pen kurabe kura abusuase ye nka nkire mo se koso ewo ye prot 5 blog 58 near Ashtown Pentecost down Opoku transport omse ombe start no awia emse donko na oma start ya chese bibia keka koso pa ne Sunday ne so no ombe transesa on the 13th no nti abusuanse momna meye omwa na mpanyimfo ati ayi paso nie wuji wo mudin no na odi atoye na yakon akoyanim we wo ye hene ye friend nana agemai kodom nkranza hene no nana agemai kodom oye nkranza hene ene wo nana aduchumwa onso ye nkranza hema ene wo baafo opoku agemai epacho otumfo twafo hene no epacho Mr and Mrs Rose Yebua amankwa Accra no wo yenua baatena dako mensa onso wo UK ante ata adwoa anti ata adwoa onso so eka mpanifo ati ayi paso no so na aren nyaako dankwa so wo US abrochimem na honorable Dina Opoku onso ye woman organizer ewo yenyaso constituency MPP Kumasi organizer no MPP Kumasi ena ono nso so wo a wodi ne dwuma me pa cho widow ono nso so etia yi keteso ye Cynthia Jomo nso wo US ono na ne kunu enya ne ba bi ko no oba kunani a otia yi keteso no efre ne Cynthia Jomo wo US abrochimem brothers and sisters din ne didi so yi Florence Etuya hene o US abrochimem
owusu afiri ye sechere ono so wo UK abrochimem Edmond Adane ono so wo US abrochimem na afi abusuya asiye mum ne yanka ngire mo se on dehye onade nyina on dofo eye ohene ba George Kwabena Ofoli wanya ne be because Saturday mumija momuna enye fe yeko akoyanim yanimu a ena yeko akoyanim yanimu a ena yekro yeko yanim opanyin na nya atena se ne oba na nya aba eyo sisiri police obi sisu asisi ni biyo na sasabon sam kra ne bawu abrabom no memu obi nwuro ka amfo abati abrawu firi se ade aye wuro ka wafa ho ne ye wodea bema ne ye wodea oba ne ye wodea ejapade ne ye wodea fie ne ye wodea kas ne ye wodea mempene mo da sani bia enwuro ka amfo abati prepare de ye wodea na efiri ohani suboni peso besi ne no osoro ahini ya na ne eden so na ye fa no me pa acho panyinu enya atena se producers mahwe maso ni bibia de ama ne yenko yanim opanyi pa me pa acho me mo akwa aba bibia aboko de ye fra wo sei na ade na edewa ba beduru eye Sompa fidua mu ha edin de Matthew nuama donko anase sofo Matthew. Okay. Sofo Matthew firi he. Amakonwa about free buy. Okay. Sofo Matthew ade na tete wa do ho abeda Sompa Asem Mpe Nipa. Me ha o kese no edikan eye mani. Okay. Na ni nyamia nante emfie bebre mranti brimana nkora brim. Okay. Na abedu pompon so na ebre bi dru me fan say 2021. Okay. Na mete agrekensi malazabo hotel echo. Okay. COVID ya 2021 ya. Okay. Enje me kwa atwe mountain sem ko twe urade no akra. Na efie no ye Sompa. Okay. Enje me wo hono na ye frame me say the grader esifie ni ma wo mu dwiri baby awo han dan no baby am ha dan okay na me ne brother bi ne ye je edan no na che say a 2 bedroom okay flat me ka say oh okay eji me ko ye no na che say aye critical say o say me ne ma no mu yi wa abra me ne o okay to mu yi di twe mu ko mi krum to mu di ko mi krum na o mu frame me adeche mu say say na si nti wo mon de me ne on ko me krum na wo say me si fom okay ti me ja me ne ma ho ho no na me si fom me si fom no me bedu na nya che sa dia san ti me ko da abusu afia me wo mu sisi e okay na ade chi ye no na me se de me ko morning devotion wo ba bi am ko aso Grace Baptist okay ti me ko ya na ya pon ya no madafo ba ko frema asafo say ya na say papa min twa no a okọ asolo Grace Baptist say the Grace Baptist okay Sompa FM Senate asafo Senate crossing ni mo ano me hwemu no ka me na ba ko pa me tuo na me si pavement no so no we are say moto bia pija me na de eye no na me kura me ka se ka na abo me okay say ebo me chisa ene de me nimbe butu ho okay de ni am say ya say me munum buru me ho de munum no ko se ne etra ayi no afro pavement na odi ura Senate okay to so ape na Africa say if link na de be so me ni ba ma so no na say moto ura na jina ono okro no me fa wa help him odwane ko na see ya na no me ni su bri me okay ti me ni su bri me no e free sable no pepum sable me ni su ne ntimi anya se de net no eda yenyina ye tie Sompa pra ye wo me na ko komni adade ode me ko hospital na sika akra na mo nti wo mo we me akra ma me bo mpane ne e ma me do a 4 days time no sa se me ho ye kakra okay me ko atwe man dis ma ko fa me ne ma na aba okay sa wi ana e ko na boka asoro na je se me nanu akwa ko ho na ese ye ya ndi ho ana masiro bi so wonti aba wi me no wate na me de
ya kra ko form kakra na ja mesi efum na ndi enu ni mo na ma gine ni nyina wo pura ma prepare no eni ndi na me se e problem bi yen hwe ni sei wanya accident akohwe ho kakra o ayaresa bia o sikesa oniema so aka atwa mountain o foro soro ho de agidifo nko an ekohia ho ye gohwe awurade anim na afa agidifo so ne ehu yenua no mmobo ukọ wanhia wodifo bi wanhia osofo bi a condition a wo kan se de ona ho no yi wo kan bibi fa ho se firi ba bi anase wo gina se me support sika fo mo asa gina wona so bi ansi ba bi asa ebi ansi sa na se obi nso ka se efiri ba bi no ebi nso ansi sa ba eno kre wo mo ne se me angasa na mete ha no nimzunzum sem bakra se ayini eni swade hu yim enti me angasa me dinka hu ne ba 2 years time se ase obi afa ma chisi na ode space a shemen ni se no ode ne sa boso space we ni nyina papa na at the same time me hwese ya me hunu nsu me hunu yie enti mi bo ho mpaye ya akonya na grant na no se problem na de aso na afi de be wie sei enti ebe fa sa moto na ebo me no so ema yesi de esi ye na oba ba ko pe na oye sofo ba o ho no mishia no Sompa FM no si me wi a memra me se o ma menya na memra no so ta ma o de be wi bia no de abana so o bompa ye ma me se de be ya many program ye enye kese enjo ye ni ta ma ye na me sa kwa na fe ni oni ho ewe me oni bi ngbo me se me si fo enje na che se ono no die ne ye na me anka sa to me hia obi wo na me so e school ni okay amekom na about ablutia I shall project na say school I school I friend best okay na gay bi o hono yesire mni o hu me no say sofo ogusian fo be say o kadam sa no kire na so you me na say okay o hu mpaye eno so me gina me sa bo mpaye sa nti me me say ozofo ye nyina ho na sade o kan se ho to kakra no abefro atwea onan ne kokan woto afedi eno achi no pepe haman kakra ejo kakra wesane form ka form wa me wie ni ahwe free form wo kono ni esi ye delay mind for wa ha chese ye no omkobobo enkomo pa e papa Lawson no ebikura no otie ni fie no aye no mobone ntu de ka ha ma papa Lawson mo ne dahuro ni wie na ye nkonko ye no papa Lawson mama kwa abo ye nia Lumba patro bibi aboko adonity bro ho ye mobodi a cheye the free so ho ye ewrade aye I me wa fade aye me fe pa azu hu aso na me se so nkomo ye me de pa yankunko ya nime weda sinia mu ene ajima one ompamfo ene enyimre yema Sompa TV ahefo nyina mu ene hwe otien kan wa santemanto ne mpotemu on Sompa 93.1 MHz mu ene tie ya fa chen free abuakwa Canaan Kumase e wa santemanto mu ha yene yerua pani kwantrefo Dr. Lawson Chei Menu ne yebisa say modi die mo te sen monum ete sen na monum so ete sen ye nipa ye be didi ye be nom ye be hia na atenka ne yakono e wo ye muntino e pa wo chew oba no nya ojire na be ma no nya okunu a ya bo ho ban na yade e wo enamu ne sante ni kan e de enamu ensa e draw by e fa say Lawson Law Care Mixture okay enamu ensa yade draw Lawson Law Care Mixture okay yabodi ni ensamra ni the virgin doctor the virgin doctor no ayadwuma Lawson Law Care ye nti na Ghana ma gina be ma na mutu saade no Lumba ye bere de ye be nom ade mu oyade o anwanu yane srade anu yane enamono mujanam anadwode die abro so de yade e me de padua baba ma ni padua mentwa ma yade emma usi yade kwan a amantiri mu ada ho na akoma boyiye na emoja diafo sane kama ni padua mu a na no ye Lawson herbal mixture okay and so by nya no kware kwakra mu no because mema ye bro atenase adwuma empagya adwuma nekatuo ne enkoto ti sire kwe ne padua no ye dro Lawson delay man capsule say enfa hoden emma emerema
especially in prostate no okay na ne de kan ba no omanfo di ho dance ya enfie pole aduonu enum 25 years still standing and counting chido kosu ade amonone was mempenefo my adwuma ya enfie aduonu mienu 22 years as of that time no 2022 e mo se no nipaduen edru ba bia ehia ensa kakra wom na ya adwuma yie ne santi sadia enua bena enua hini ne nkomu a matchi bia ne topaye and dilemma capsules no manuo bia law chemist no yan kan nyina angaden en manchire mum nefa ensa enchimwa hoden no na no so enye ensa en mabusuafo ne santi na namu a lumba matumre machire osie ne edidi mu a ebenya losing dire bitters ensa ya duro abuani ye ensa ya duro namu after 22 years of working as a herbal practitioner no se ensa sabi oboso de anya na emumu no ne kwan so de ano de yentra so de eye enna okanua nyina de bomu a ebenya losing the bitters se me kan wasem de eyensa wanya dru na me chose yenya free enuamu ene yenu edi kan de eden eba adwaso ne mu ne eden nya free losing the bitters eyensa e ba ocho onumu a na wanom ne kwan so dokese opamocho eyensa sabio onka sensa ya aduane ahemache obo prako pensanum anapa o pensanum ewia o pensanum ayemra pensanum alagon pensanum anya 7 year ka credit bibinti luba credit paso wonu mote na woti aduane dankasa wonu be of free mu a appetizer wonum so ne kokwa aman jume die a ebi lost the bitters nemu sabe kana koti dia bi de yentini mu adwuma ebi lost bitters nemu na fancy ho a edoso enti onum nanso efa ho be ngaden emrew just a man no mano emroso you've got to drink responsibly and no man ngaden entra so ne kai say lost the bitters see the power chow so numu a enfeni mu no gesa owo edun wochi 18 na betia den anombie oya penfo oya bartan untimi numbi enko ho no be say adenti no be oya drive or cancer asem de tienie se losing the bitters yensa enso numu a me sha obo se uti empire ensa do so jaso obenu bi na uti sei lumba ejo no sabe utwa bia odofo kwa ba won chere wo dwane because wonum pampan e be yiwa wonum bonse eyi nka we de debi ayensa de nenso anyeden anya no mu betia no sabe de bechi na honam nyina ya oya na hangover action we de debi da with losing the bitters de e pa ocho ayensa de nanso anya sa de no e ma hangover action e ma obo mfono ma de tentasuo ne so onnumu a wanum te wan kama ama aduane otimi de edi de opa bi ha obi angade emechiri losing the bitters ayensa ositwa bi na gina onan so na nya hoden foforo unya enfi edu nwotwe dia pa wochow onka ho kra number semanu ma kan yan hwe won se de mini nam ayesantafo ba ko gina ha we no ani no eyetum we bitters no wo mu yi pa we de mini olumba menka nkwachi menka say edro mama chira de kode na mo ebenya science we nyina yade ase meka che obi say on phone na onko google na omo the health benefits of consuming ginger akaka dro so dia fasodi wa be na eden na e wo so onko hwe ei minia sakaka dro ya dro sa menka nsa ya samo menka akaka dro Asem eno in general sofa kakadwa de ye na meken no se menua and so google the health benefits of consuming tiger nut ataje of shells wow and I'm say yes and the ataje ni akakadwa banchiremum e de no buna aka bi de aden e de apiana won de a o sha atata
Akataji. Yeah. Akakadro featuring Ataji. And Ataji featuring Akakadro. Akabum. Okay. Afayonko. And Kanilumba. Ekodi dia mene ma nkokọ ne GFM days na the brand am for the currency that time ekodi dia afi na kokọ agina ayi won wen and the brands na eta no so wen be akakadu na sekan na ami amireko yes ni enim se doctor abetina ke mi no aya kodi odi ayi wa odi yeden o peta e di ayeden okay sekan odi yeden okay ya kan ina ayeden abo se we o so na konti achi o so ne se ya na that's you know who the that's yes attack na yeden the that's you know to we die kakadro ni attack na ehia awafa yonko na de bramo me pa wo chew eyen santi ene die kwan so mennum mane mroso ensanya aduane fa nwa aduane nenso o ti wonu kakra edidi dia e pa wo chew mane losing dire ginger leke okay losing dire ginger leke ginger leke ginger ne wom na tagre so yeden e wom na nuibuna aka nyina so yeden e hyemu a ebo adwuma ne krakra mu no abatan entimi ennum bi pa mo chew apemfo muntumi ennum be die kwan so unya enfie edu nwotwe 18 ekwa untumi so nyeden ennum bi shenkani ompo adwuma efa wo shen ensi ho ensi fremu dia untumi nyeden ennum bi you've got to drink responsibly there be otu so ton bia no also be lost in the ginger leke and a lost in the man bitters 0242 133 577 0242 133 577 and a 0248 619 999 0248 619 999 drink responsibly like I say ya ne moa ena eno mo shana so lumba da say nyame nshira papa loss the emso hu ne awonye kofo afa pialos na o de wasem de kan da bi jidabi na meka masa kasa nie odi bi ba ya che odi anu aye no kona ne so na aye because the duane ne sinyina si na tinu modi ni ba be boni panel papa what de amia se wa firi suru wa si fom ne to aso ye de ahia ye nkoye nim free suru esi fom no afa de na ma baba bedru efie se afa de me be kon yare na yare ne so a me baba kon no ase enka enua ba ono na odi manim o me fa se na aka ono sem no okay 2020 no am no we oh unua ba odi wachi ona epe okay na nka kakra ono sem aka ebi ono obeboa kakra okay ana me so na oni ho ana nka me so kakra ho asese enwo nhia ne de engine yo ho nyina sa na okay basa me nya no wani ni nko okra okay ya ni nyina mo no na me de medjuma ni nyame adjuma enjina meti mo po nyina ne se ade na betete ne kristo dum okay enji me de se de ti bia no ekoso na me de ni nyame ya nante abone ho dawuro okay enji no mo na de okon ni mo amekoso no mo dako mako anwodwo mo akọ information center preach me ba ya Wofa ase ba nso me de mo ne me nyina abese sako we sa me de mo ne me nyina vidia me de kenya me asem de vidia me togu ye me ka se me ne ma no e bi godi yikuru mu no ko se bi dina ka vidia ni bi so ha ya se nje ngu ho na nya ba bi ya se me ya sori a de se odi nkan fa Sompa FM. Ukotwa ya ohun se mfaso wu mu no na ne abefa hanso de. Obefa na chese. O ma men se si fom chese. Me machine a
nika matwa esi ho no mo a oye ma adwen se anya kora no me de ye bibia betimi abo asobotu nya medwuma no ono nyina waton ese nyina bu adan ni aton abeniema de ye mema ntoma ne niema ope nyina ni nyina no yese me ba ya no bibia wodeko ma me ko ye case wo e ba ko central ba ko wo aswa na ju san se meni no ayi si ni ti no ko jina ko ra be da ti no na oba kra no na obi a obi be bo akra e se obi e ni ho no ma chese wo fi wo ifi ni wa me go mo ni mo na je se aye ne de se wa ye nyina ye tie sompa dan ke to yo se dwa dan wo de kete se wo no se ya kete no ne tie intimentinum ne tintin mu se na ehwe ekwa gate ne de ebeko esi gate ne pepepe ba ne nchemu de na apopo ahye dan no na apopo ahye dan no na je se ye dwa dan to a wo be pe no na be twa bibi efiri ho na eja me hye ho no obi che musika bi se menyin fa ko na me ye preaching wo Roman edipa ne twem no se me hye no go ma me 120 million se me ya endi bibi dru fie no adechi am di aseda ma awurade asa adechi am ye ya na ma ja ha no se e wode mo ye ya kwan ofa so a aso kura master king wotimi asa ba ye ya ba fisika na ma me phone so na kura me na mdra touch no me ensa na me kura yenso ya me so ba ho me ani me spray ni ade re nyina obe sa ni nyina ne bag ya me bible ewo mu wo the bible no so ko ye den yo asa be fa de Sompa entimi aga nzade a wo ye die ya na so be fi o kura no a esan se me wa bonti no inside no o moti ho no ni di nkomo te se de asa de problem bi ensi ye endi na me hofa ase so ama ense asi format si ya me o problem se me ko ba bia na so bi a che me 20 series a o se 20 series ne bia me ye ya me se ne me ko roma na akojina Sompa FM ya me be na mo bi so abo me kakra to me ko do roma ba bi e boku be na be kwa station ko mo ho nyine ne me no ndo o mo sa che motrum no me kwa ko jina ba bi ya me jina preach e ho nko na dwem itimi jina di week bi ya no e ko ba ko na me kanya me yasem na ko ma bo kakra no na me ti wa ba pe me sabe Sompa FM fonzo so kora so ma ense si fom wo bra sa wo ha kesi we si atumi obi bebuza se tama na wani wa ahoden na u preach kakraka edi usofo no na ufifi na ukofi na no mo wo ayongofa bi me de me ne omo wo ayongofa papa se me ye de me esi dan na me di obi ko school de me nya bi esa ni mu na wotwe bia me di dwa e de sika ka ho ko se me ma nko a me de maneka e won krofo nso mo be kuru mu na me de ma wo mu na wotwe bia sika ne endi me ma me ne ma ne nana no me busu en fie me kuru mu wa ha o me no obi ani ha o ma meti ase e ma meti ase o papa ti ase e papa efu o ma me nim so akọ hawe me ma me nim na sisi no wo no nso nyina ye tie sompa o ya be baro no de o 84 years anti age de no endi wo no yani ahoden ni no 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 kwa na de me nante se me ku yekuru mi si me ko to restaurant na so me nsa e no de mako oh mobo so ne de no so aye yi ana nante no ho ede tete me kuru mu ho no mo a akora anya de se be bo ame ena ho so me ne me ho no mo no o fa de ho no ma me ye ayi bi odi akomfo ne ayi fu aje mfo aje endi me ye me ma ya chi no ho no ya chi ne za mbe no fu no ri o chi no ebe ye me ebe no abusuafo ne bia no wo kan sika ebe mo de ko ma mbe no fu ma ebe no endi ebe no na okoye no se ba se me ko police station ho ne etiatia me ye first no police ne na etimi ka se wajimi adai wodi adwuma wo ba ha no wo disika mo bi
your phone any phone near Sompa. Papa so do ma we ho ya ba yenko computer so de dem na me we ya ho ye go computer so de ya ba sisi ya yenko mra sisi ya oh poku na obi a yenko ba bia na oto do se suma no te se de yenko ba bia aha na na kasache wadanfo no enansen ommo no homodi sempo wo mpem na se wan pedra obekọ beba no ne dansi wona nipa nim nana mayenko na menko penko hini ene nibina bi menu anom so obe si wo ko die nko hini ne enibina ebra donek herbal mister ewo ho diamond scientific herbal for ene dia ba eye mama dro papa bo adwuma se eye sisi mu adwuma ene sa bo nkomo ho ban boost immune system we die ko pebi to ba bi atonto adro pia na nya na ana ko dominance kumase ne oboase kwantempo no so oni abot kale ene die ne hwe na china sese obedi ho dance we die nana me dase me turu ho da ago na adiachi muda soda adiachi afeni asori o ene wa man we dia me dase what solve the problem ya mama papa we dia me nyanko donek herbal mister eye memedro e manka ho obi a onya mfinse du nwotwe so nka ho upa bia to afre 0246727677 and 0200844040 FDA agye den krato yatu. Okay, asem na ewofi ha no enya asem wa na yekeka ne sa no nya asem ketu akura ediba ba na se police for no so tetean wo sa no so ye isa ba you know aswan so first am dey ko dey ba ko kudi ni se mo se akwa me offer so no mo hwa wo your stop on to mbetimi a chene ko just how much ti just me 12 million sa wa wani yo ya ni tu ya 12 million so mo ko hwe na how much na cha ma Yenyina yetie Sompa. Askwa for na kan za jiro the medical case for man ya chiri the medical man chiri ya misa osa ya ibi ma misa ko on the medical man chiri on the no say this nyame ya adom na say bia nya 4 million me ba ni nyina so hia say bia akwa no ho mbetimi aba beto no na wo a wo ko hwe so wa ba no afere wo mu yi wo so na wo to ochi o kan ni yi battery wu wo senso battery wu ya asem amu nka ho asem kura no ate oba sei na woni wo mudi nguma no obekwa no akekemu ofie ho no se bia woni se bia me fle please aba okekemu ye ya no ate se kwan so no okro eze o mo ma bra na eze o mbu ofu enti wo mo no de wo obefie o mni di nkomo se ehwi si ye me dey mu ni me yin Ya Ndimbato je se no na wo pese o chinya na de na ye wa hia de ndia na wo pese nka ma police for nje de na ye me hia de ne kesi ne se obefie ho no ma stere ya no ase bu nyame kora na ade kora be za bo ntin se me enam de ne shebre asha menem won so o ye konfo bi chia me endi wo shebre no meda de asha menem Baba o lifetime wan you obi ade bi a wa wo sa kira hu sa ade me no fa di obi ankoyi a ebetuma susu di ahye wo se ebi oni bakro na ama sa ha ya ba wo so ma bra bon fiti ase na me you obi a first one man so me you obi a to so bie mo no me papa ho me ye so fonti me de me nya me adwuma na fi nkura abrem na me hye nya me ayi no so fon nkura abrem nti me ti me de me se si me bo aka se me you obi anfo so wawale Debbie. Oh, Oba. Debbie. What's me a home to Sompa FM. Tis so few why ban ebenya da diama do akudwale do aba wo obi sa. Me anga sana me kodwale me kobu nsu dwale na me ama sai ba. Na ye de hunu enum nyina. Se matena fie ho no ache. Enti baby a mananti ache bi a me de po mananti a metimi ko. Oh, okay. At least wo kan ma ho a un se me 25 a me ko ha. Me ko straight se ya. Me kwa kakra na menim edan ho no nti e boda no se ya. O se me sa tan si. Me tan ya me kwa o se me sa tan si gudu pa na mo
between them 1 2 3 4 map maspa eka no be na basa to me na 1 2 3 4 na me dey aka nche me say ama ko me nim kakra na aka gate oh di me wi ana me dey komano e di kosi na dey basa say nsuo bi ensi ho no ma enipa wo kro mo behwe me ama say Yenyina ye tie Sompa efro say Jinde Matthew Nuyama Dongo na Sofu Matthew. Sofu Matthew nti e ma se wo kwa se rover ni kura we den wo mo bi Sofu Matthew mi se we de man fancy wo ma unya bisa ofi o. Ya na me yama de. Na ade ensan so ma obi kura so ma wadi waka bi o mo nka se Sofu Matthew we de wo fa asifu aduane kakre kan nka geneta fere nso so. Debi me ya na me no ma aduane ye bibia. Utimi soja no aduane. Utimi soja no aduane ye bibia. Wow. Omo de ni nya abotru no anko hwie nkwan anhu na so. Nyame wotumi nti wadom ya se me nkwan kura be hwie egu a. Ko pe na me hu se ase aduane se ye na ebi ebogu menim se e me bi eba mani so. So aye se de hwie ngu so no. Yi shishi aduane shishi ni suo no a me tue se na die se fom se no. Ebogu mani ankasa so. E ma mani se ya de me ye ya na se because for paste ya boy Sompa and I'm the good so me yes we no nyame na de kan na juma we in the same ya wo de ebiensi na bibia to say na me say nya kra no me nimbe ho obi ti fie kwahia wo buza se na ne papa yi kan nyina ya nokore ne life nyina ya church me wo obi ofie o confirm se wo nim figire ohunu no ne se wo ye baba ni obre ne ho ase after baba no oye nyameduma ne nurse ohun ne biem so oye ni frɛ ni nto headen ni history boni bi afa ne ho na such person na urade atima ma we ato no na agrada adansa wo ma sila na nim fry odi ne nsem bi ho a wonte ase wi ase mu ye nyame pɛ eno wo ye ye mu bi kura boni a yedidi nyame hu ye mo woni ye de ye tia ye ni so campaigns a nyame ya ade o nti we wuti fie ye sunya de kase ye ma wo hwe obey shi a wo hye nzo penye ne da ya kwa ba ku krono po de tv o penye ne da ye ko computer so de dia ba jamu no wa ha ye be do ho ne ya hwe ya hwefo na ye buse na asem ye bi na afi ye de asoli dwumadi nso ye kwa ba sisi ye kwa ba yeah December is here. Introducing the Mega Cash Ronya Sika Chedia promotion. 100,000 Ghana Cedis cash is up for grabs this December. Dial *426*6# now on all networks and big. That's right. Just 10 Ghana Cedis or more and you could be walking away with a life-changing amount of money every day. This December, dial *426*6# on all networks for 30,000 Ghana Cedis cash as the grand prize, 2,000 Ghana Cedis daily prize, and 6,000 Ghana Cedis weekend cash prize. Don't miss out. Join the Mega Cash Bronya Sika Chedia promotion today. Dial *426*6# now and follow the prompt and take the first step towards a richer December. Terms and conditions apply on the NLA Caritas Lottery platform. 18+ only. Play responsibly. Remember, *426*6# is the code. Live and let's live this December. 21st clinic yes sciatica expert. Sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no. Se ho techema eno ene fa ne sciatica. Na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye. Na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo o magye no Ghana ha ene amono ne enya asem ketua. Womu ji international awards ahodo womu ji local awards ahodo na anu nso na womu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia ji 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade pa ko a woma gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho for 0540311311 0540311311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert na yi hard ya kwa yanim a
ena ye kro so mpa Asem Mpe Nipa na atena se no da ya de bibira mo mo ambe hu the last 2 weeks last week this week in stories e ba nyina da comedy romantic comedy and your tragedy nso wo na de very sad anka okon movie mu a ye ma o tell me say tragedy that just awreho no too much papa ndi say de moa ene nipa ye wa ka office ne freida so mpu na awrade nyim firi wo so a anka be sustain u kakra moa be sa anka moa me de mi hia ne say na mi adwuma no me pese me ye o nipa bi a anka mani memma eno ensi mi nya me adwuma kwan ne mom metimi bi anka menya afidie bi a metimi dia akanya me asem no se de na me ye no na me pese me ye de obi hunu se problem ba woni kura na wow ne mom obaji atum se anamo bi a be so otu ne February 2 Ewurade moa ebeba na afa me nso me de na wonto etumi de agina na ma so problem bi a ehuru me die ana gisem die ya otimi epima ko ne ne wo ne gidie mu wadi atum se ibi ya se iwo mu no eto sofo eto komfo timi tu obi a eno nkire se onyame ne ho wa ne mum so odu anim na me boa me ho asem esun bia ma hantina ma o ya no metwa so nkakra asem no areho se bible kan o se abusua bone nka ya obenya obedu owo achen nkwa ndie ye Awurade asem eno na ya yi mu bia tini se ya ne yanso ya de isu we mu se ye kwan bebre ba ye frɛ busuafo a mo fa ase de o ya de a mo bayi de nyame ache na de onim nyanso mo de je fans ye china yakoda ho se bia ye nyina ye tie Sompa Allah la ne wo ko mo sere sa no dadi Lumba besie ne ya me ko fie abusu age ma wa atu mi wu achi we de ye me yale achi omko ye se atu ne de wo fie a na wafa adwene afiri mu na wafa ba afiri no otutu anamo ye asem na awreho ye behwe na adofo we de ye bi ache ensi sie so ayenye na numere mu a mo hwe mu nyina mo nhye papa issue so ye mu nua mo mo amempe machine ketua bi ma no wate ye kwa me de agya mo no number betu dade ama na obia kwansi a obenya se o machine bi so ye sofu bi a wato bi gudam wato mo no ntia frɛ ne emeje na ne ngasika no kura ho hia frɛ sisi a ye nha ye ho go Awurade asem ne hia no ono anim so woka eye dan a ye twam ye be ma ne nsu ano entia srɛ omni ka kura mfa number ne ntu da ne bia ne ye koso obi akonemwa the patron number is 0355 the patron 40 45 28 0355 40 45 28 the patron si am beti ma trade ya to eni amaye na ebi so kasa no a ya hesa adofo be koye mo a na kakra ye nso Asem Mpe Nipa ye woni age kan sa asia so si ebeti ma to machine bi ni nyina asade abekire wi ase no media no amamo hunu se ne amobo aye no ya to papa ni nie oje no so mfa nko ye bibi kakra mi so ogina ba bia preachi na onyane obedi a Awurade nhira mpa ofie empa no asefo so epo bi o fie a wo yare ana wo ha obi no waso si due bi dia ka che no se papa nya no machine a ahoto mmara ne fie na hwe ni nyame be ya ma awreho mu yawo fie o firi sisi na busa ho se wona to wa ka be de kwaku fa kakra so na yamgona asem wakuba cho machine dia bia de ho na kwaku ni ya ho di betimi ni ato ye dada bre nya bi o kasem na kwaku iso ka sound system ani nam 7 million no a o she kwa de ana ba ku bia ba esi ho ye o ba ku iso esi ho wan pe na kwaku no so nim ne bo 5000 is 7000 nya purchase na no was kasa was no wo preach obi chena something million me 120 million na ho no wa send ko ana me kasa and just obi betumi so ya more than that nti wa gujidie bi wo so amede ya na ye tena afidie so wa nim se ye sere nduru ayi wo za okay ye sere ana me kasa da ku ye ka fo ye nwa be mai o kasa mini ni pa o ya makom guy sa mini pa sa mu si fie ni basho club wow e fie e ma me mu fie ni basho club te me nwa me ma me pen so ni mama kwadu me ma me nwa pen no nti mini ni pa nya ncha kra kwa kuma me na so ani na yo se egusu na ehun na de ana aye se obi hwe ye obeka se ha obetuma yi space na me ha se de tie
Ebuso ba wo ho hwe. Me hwe won so me hwe mba bi di ni bia. Niwia ne lifestyle no can be one sort that. Okay. Tama ye ni ehuru dwam. Obusamu de mo ye mpanyin fo. Ehuru dwam one sort that. Wow. Niwia se oba na ade a wo kwa apenda nyina ye na sorry. Mini ni pa. Wow. No per life. O he na kente sama. Ntum se ya wia ne ma ni bi kwa. Ene se de ti kura wonu no matwa half. Wa man ntale ne ni tiri ho anto ne da. Ono wa ne yi ni tiri wie bibia. Sa. Wani friend na you di. Mese mini ni pa. Edu a wo be kwa wo problem woni no. Ase wo nyi ni pa. Ba me so no mi tiri na mdi esuya yi asa na me be yi. Enti kwaku the work na ni fry. Na me kasa na nse na mi twam. Mi hu na kye mu. Hu se me sia me asafo no me kɔ hɔ no ya mi twam. Na mi hu na kye hu se kuma se tutu ni akwantu mi nim se bi kra na ebi e wafiri. Ti de mu yanse asoso de mu. Adam sa ga ya ni evra. In fact e mo wa kakra. Na minim so no mum na e ba producers who at times no mo fuck. Minim koko se tika chem se na minim Sompa. Kwa kunya se ye de wo no mini no. Na ni ya ye di nkomo 2021 ye. Oh yeah. 4 years ye twa mu ye. Na de pesa kwa kumeka che obi bia man. We say last year nyina ya metimi ko. Oh na pesa meka ne se ewi ase ye bo ho a ye no ka. Ade we na esi no. Obi atimi yenda se na wo ho na yes ye na wo sesne hwe Ghana ye ntimi ahokere enom ni pato forma ye ntimi oba ntimi be ma ntimi na no yiriti fie kura wa short iska be 3 days no se ne tebia kura se oba ntimi be ma ntimi se nipa ko situation bi mu a ade nipa ntimi eye sebe na janan because when ifra ese se obi so mu do ko janan se stroke chi wa oba na authority eti ye ntimi sa de no be ma ntimi oba ntimi abusu ntimi the betma ya na se na meka sa asem we a kire ni patasa ni bia se se na obako suku so kwa info na se wa ntie wa se na okofa nyinse ba mana ngoyingu god da chinti o so busa na question bi abenu onim na osoro kakra bra nkene nke bia nko wo baba ko bi ayiri sade kra na obi wo de akra na so de ko bi betu no fu sai tu papa se dide bia meka yankopon no obi abi ba akoko anyame no obi abi se omo yinyin tugu ni ade nyinsa ba minya ba bi mfanfa yan makoya to dachi no ma bi senti so wo ba eye e wo kwa bi so ye ntimi na minim se wo ba yankopon aba kye ne tumi na obi ba ka se bi afresh na bi nim se we oboa no oboa me de mini no na ya ni frani afa no open life papa be so no na yiniti address kama ye nya na area asafo ya okoba e che na mi hu se afi okuta ayi bi ayi afresh slate ayi bomu kwan bi no yi ni amanfo ti a ni ade a entoto we abeto no iti wiase na na wiase na wo sa akwa ti na ade ka se na uhuru dwam okoba to bo baba ku asua de aketua bi ne manya ne hanso o bo blase nipa nhwo sa brantie pa betena ka ne mobomobo yi na wonim no pa na wo chim nsaje fon ena nke se kasa ne ya onse mantem wonim se wo be ye aduma bi se wo bi hia wo da wo hunu nipa ko bo ka se ne ani ayi wo hunu edigwa betena ayi wo onse wa betomu be ye ni program anko be hia so ayi area man ka no so ye nsem bebre kameke kan bi a che de ba ye na me kura sang menya ne kameke Samen kwa swale ko nka bonsema ni be jinne se semo betina tuti wi ase dia samba ba de na ya awre ho nyame nchira so so akwan so na ugidi a wonya ni se awrade be pagya bati ni se bito no na ni afura ye so aye bone ana se e o maame ana obapa Kristo si mani monyam ti na ni fura ne dawo minim se one day ye awrade pa obetene nsa mo ada so ya mankuni biaba ye se twedi ampo no mo tra ye so a omuti omoye ani hu adwuma papa di o se last year ya na eko ofenko akire o frɛ na bitima hwɛ na ma yɛn so a yɛmmɔ unhunu hwee agudia na wo so de yɛfuru pa hyɛ abɛnya wonya tiefo yɛka so yɛre da hɔ na wo de wo so nsa do anante a wonya yalesa ɛno so boa na obi anso mu a wo boa wobɛkɔmu kyerɛ da bi kra na ne ho atɔ no na nipa ɔde ne bɛkɔ edi ebesere mu a mukɔ yɛ boa no so betima ba we de Cedar Worship Centers of Panyini ba yɛmfa code 2 pena
afi de yema so for panyini me wuram na yenko emfa enko yanim usu betimi abbo awuram na afi yeko yanim pa number 0558931931 0558931931 0551931931 ubetimi abbo awuram pa cho so be so kone moa number no so 0345 40 45 28 0555 miensa 40 45 28 0555 near miensa no abo 40 45 28 number ne go fidie no so ntubeti mafa odi ye 1 cd odi ye 10 cd odi ye 5 million odi ye 100 million ubeti mafa se munyaaje mumfa ne mre fi na mentom fama no so a na nka etweti ade amaye ana mo machine bi wo fie mumfa mra mpacho na ni metima hwe no so a ye beda wase hello oh ahodia yangonko yanim last 2 callers na ni aka nyina no yensire urade se nkofo be koye moana yetimayi ye papa ye film na areho hello yes madam evening sir evening madam pampacho side na ye gasi ya sa cheche me mrebeko obi di moto ne ball no from moto ne ball no ni mu na de ba ntino ya gasi ya kwa chi say story ne tie mrebeko ya misane yare amen nyami shawo hello yes sir ipa mpobo ko ni ofinjo yami bua tuma na mudi adu jano yeso be bua to dia tende na mafadi abua no adam da wai yami se udi amwa na ontinene ne mano yes so bino amen yami sha na ugidie kasa waka na o hwe diso ama enhira ya wo dia hello yes sir good evening sir Asem Mpe Nipa ho na we kabini anko nipa na ya moba ya mi take yes no question Nyamisha line hello good evening yes sir the pato man ya oti me pa sir atam na mo pampa so okay no beto machines beto animal de preaching no ade o man bi o santo instruments so okay so focus ya pa ana me nyama okay me ya yi me ho de me ya fa Nyamisha oh abusuafo ya bre ni ntie ntimi mpeke ko ba ti adanse a obi edi a ekirese papa yi wonye nipa bone ekina ye start program ekina ye Friday twato no ye sa ade no so afrase na ye timu bio na ebia na wunya no kora ma ye hunu yi okoka na ankoye de kora se de etia na mobo se de eti ndi ebe sere mu amahye bone mu amu hwe bi ne kakra mu nyina mbetimi bia number ne ye 0345 4045 28 0345 4045 28 edin beba ye Prince Asamoah uhunu Prince Asamoah the same lie na wa ye neko Cedar Worship Centers of Upanyini ebu akwakofu odua no wo ye Bishop Abetse Chikwapon papa ye General Overseer of Cedar Worship Center nyame nipa na beduru fia akoso na fo afidie ne tuwa no mfa nyame nkwade asem no omfa